Чувашкенере Россия наукен күнне палы дуриш. Уява патшалықпа общество адаланывенже ослылық пызык вырын ежыныне, Россия наукызен академине ергеленеренбе, икшір жетмелбелік шул шитнине халала запужарна. Совет саманынже наука гунне ага уйген вишемеш вырзарни гуне палартна, халі нарызын сакырмыжынже. Шакун Чуваш патшалық университетінже де анлы уяв бүлже. Тепчев жезіне, шақсыне веренегензіне саламлама келіне республика бұшлығы Олег Николаев, малданақ вырыстада Чуваш филологиябе журналистика факультетінже, эткер ятпау жылна регионде пірреміш этнокультура центрне шице гурджа. Виже бөлімрен дыраган Чувашлық тебеле преподавательзімбе студентсем жын, аслы шкулжын хайне еверле шиденю, адалану кедезе. Шак эткер центрда терлі площадкызем ішлеші мерджень, тада шевле, мастер-классы миртермели пүлімзем кабинетсем, шавынбегев ағы бір хал азам ятла интерактивла пүлімре таратпар. Шагында подимбех шанелле ергелене. Кунда булямалы киосксем, саделесем, терлі экспозицизем, интереслі материал пидину майбулаза білме булать. Чаваш чергимелле адаланны жинжен, чаваш халыхимелле бушлан загайны жинжен, чаваш халыхин паллышынны зем жинжен, чаваш пюрджа, чаваш туме, чаваш енри паллы вырын зем жинжен, темде білме булать. Пүлімзінже педембек Чувашлықпа шығынна стеназыне нация режибе илемлетне, студентсене адаланыма тырышма хавғаландараган шуғышсемде тыван жылгебе жирынна. Туда республикинжен пілі бұхма келіне Екатерина Краснова университетра вренме тивішлі майзем тузабаныне галаря. Шак пүлімзінже вренме мана пиде кележет, вайғавада хабардать. Кашни пүлімінже пирангунда Чувашлықпа жиғынна. Халхинже центр пүлімізінже Чуваш паллылы сулызем ұсталачыш, парнелех пөжік кышадызем евалачыш, перін студентсем терлі енлі пулдарулла, аслызем ғынықтарныне часақ варензе шкула чизем валих иземех ұсталық урогезем иртерме пулдарашы. Шавынба центр дебелі тунзықпа тулмаздех, теші факультетра. Ягы бір пөлдер, Чаваш арджи, Чаваш чемодане проект палан, вишірытла урогертер демір, візіне республика решкул зенже, университет зенже, тада Чавашсен бұрынаган үтті регион зенже иртер демір. Елдақ ша урок сене пирін студент зем иртереші. Студент зене малдан палақ преподаватель зем врендет бір. Университетра шаккун школа джизен, студентсен, предприятизен проект джизенжен ергелене анлы куравишлері. Онда да курзателенмелі чилай бульджа. Россия наукен күнне уявлама варахын азем культура керменне бұштарынжеш. Пұғын нізіне малданақ регион ердеуші саламларя. Хаклы бұлдашсем, хаклы ендешсем, хаклы чіпшерезем, вренегензем, студентсем, вренегензем, ректорзем, татайты, панги, чаплы уява келнекі назем. Аллах наука ирен бурнышра биде паллы выренежін затыры. Шампата панги калашута мажутпа биде вырынлы біренжен, те біренжен биде никисле шайратыры. Уявра еладырық куе вылы шреш дүнюбе балырнызыне числайша. Халгинже де ослылы хешінже удым хышын удым малыла дываган хастарзыне балырдырыш. Чуваш республикен чилайық шамрық осчахи конкурса бедемлеце шындерюжізіне сцены жіне перин хышын теприне гыларджеш. Республика жайынже ертне шулдалық аспиранчы омырдуре шындерюжі яджеде уявра балы бульджа. Чувашен галарым валле Алиса Александрова, Андрей Шоклев.